Miss penalti Ulamin Yamal pat limno ke Barcelona kemat ke Girona kum taru kelalong lidar no ke Real Madrid ha ke La Liga. Bat mat kanun East United ya ke Namrem ha ke jingmi medan ke ban Ningkong ha ke Jilekai ha ke Indian Super League ha kemat ke East Bengal dan lain not gol. Ke Barcelona kelamat no ya ke jing Syarem ha kemat ke Girona ha ke Jilekai ke La Liga nekemit da araweko. Haka ba Ulamin Yamal ulamis no eka penalti haka menit ke pasapusan bat yak sikol pat layo da kubarsi haka menit ke pasan kendai. Kad ba ka Girona pat layo arkol leng ba Lemar haka menit ke bah Rupway bat leng ba Beltran haka menit ke bah Prabu Henryo. Kumta limno ka Barcelona kemat ka Girona da araweko. Bat haka deka jinglim no ke Barcelona negamit kum taruh haka mejikan poin haka La Liga menta latam ke Real Madrid arpoin ya ke Barcelona haka bakar Real Madrid menta kladai kum ke lidar haka La Liga dan mar arp sausen mi madan ke Real Madrid nrup poin ke Barcelona pat san prapoin ke Barcelona kadang sumaru ya ke jing syarem hakmat ke Atletico Madrid haka semifinal ke Copa del Rey first leg dasawan not go. Haka Copa del Rey ke Barcelona kan se kun biang ya ke Atletico Madrid haka Jilekai halaying haka Sautrik Ubremat. Kad bah negamit pat haka Jilekai haka La Liga kelamat biang ya ke jing Syarem hakmat ke Girona. Asin mi medan lenter ke mat pro asin ya ke jing Syarem. Kum ta kejing matno ke Barcelona kejing Syarem negamit hakmat ke Girona. Menta kelawan no hakerdan ke Baar hak mejikan poin hak La Liga. Hak balabat no da ke Real Madrid ya kerdan ke Ningkong. Te tongen sepej hak kejing lekai ke Dangwan. Ya kejing kini poin hak pedang ke Real Madrid bat ke Barcelona. Kublai sibut.